Kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa na ũtheri wa kũmũrĩka njĩra yakwa, nĩkĩo mũthingi ũrĩa mwega na mũrũmu wa gwaka mĩtũrĩre itũ. Kiugo kĩa muoyo, tabarĩra ya mwanya ũkĩreherwo nĩ ndungata cia Ngai nyamũre na igaitĩrĩrio maguta o mũthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno. Bwana ape sifa. Karibuni sana katika Pacific Waves TV and Radio. Hapa tuko USA, na mimi ni Pastor Anthony Dhuita, Reverend Anthony Dhuita kutoka CFF Kent hapa Washington. Na naamini kwamba Bwana atatubariki siku hii ya leo kwa sababu tumekusanyika ili tuweze kubarikiwa na neno lake. Asante wewe mtazamaji umejiunga nasi, na asanti kwa sababu ya kutoa nafasi hii ili kujiunga nasi. Bwana akubariki sana. Nataka tuombe ili niweze kuwaletea neno. Na siku ya leo nataka kuongea kuhusu pumziko or rest. Kufurahia pumziko. Enjoying the rest. Amen. Na nitaongea kuhusu ni pumziko linahusu jambo gani. Na nikiongea kuhusu pumziko, nitaongea kuhusu mfalme mmoja anaitwa Suleiman, ambaye Biblia imenakili kwamba alifurahia kuwa na pumziko katika maisha yake. Kwa jina lingine, pumziko ni amani. Alifurahia wakati wa amani katika enzi yake, na jina la Bwana litatukuzwa. Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twakushukuru, twakuinua, twasema ni asanti kwa sababu ya nafasi hii nyingine ya kuweza kubarikiwa pamoja tunapolimega neno lako. Ni asanti kwa sababu ya yeyote ambaye amejiunga nasi ili tukaweze kubarikiwa na neno hili mfalme, na pokea sifa kwa nafasi hii mfalme, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Blessed be the name of the Lord. The scripture speaks about King Solomon, where I want us to read, ama mahali nataka tusome ni katika Wafalme wa Kwanza 5, na sote tunamjua mfalme Suleiman ni mtoto wake ama ni kijana wake David, ambaye alitawala baada ya Daudi. Na kwa sababu ya Mungu kumneemesha, Mungu alimpenda sana, alimpa hekima, akampa maarufu, na pia akampatia utajiri wakati mbingu ilifunguka siku moja kwake, na Mungu akamuuliza, ungetaka nikupe nini? Na pia tunajua kwamba mfalme Suleiman alikuwa ni mfalme ambaye Mungu alimneemesha kujenga hekalu, jambo ambalo lilikuwa katika moyo wa baba yake Daudi, lakini halikuwezekana kwa sababu ya vile alihusika katika vita na kumwaga damu. Ya jambo hilo la kujenga hekalu likapewa mtoto wake ama kijana wake ndiye Solomon. Na maandiko matakatifu inasema ya kwamba huyu mfalme ambaye sasa wakati wa enzi yake umefika wa kutawala, na akawa katika mipango ya kujenga hekalu. Tutasoma katika sura ya 5, Mungu alimpa kibali na wafalme wengine wakajiunga kuwa msaada na kuwa baraka katika maisha ya Suleiman. Kama mfalme wa Lebanon pia alijitokeza na hata kujitolea na kusema ya kwamba atajiunga na kumsaidia katika ujenzi wa ile hekalu. Na Biblia inasema hivi in 1 Kings 5, blessed be the name of the Lord. Na nitasoma mstari wa kwanza. And Hiram king of Tyre sent his servants unto Solomon, for he had heard how they had anointed him king in the room of his father, for Hiram was ever a lover of David. Yani Hiram mfalme wa Tiro aliposikia kuwa Solomon ametiliwa mafuta, Biblia inasema ili awe mfalme pahali pa baba yake Daudi, alituma wajumbe kwa Suleiman ili aweze kumwambia kuhusu uhusiano wake naye Suleiman. Na Biblia inasema ya kwamba Solomon naye akapeleka ujumbe huu kwa Hiram, that is verse 2. Unajua kwamba kwa sababu ya vita vilivyopiganwa dhidi ya baba yangu Daudi kutoka pande zote, hakuweza kujenga hekalu kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wake,
hadi Bwana alipoweka adui zake chini ya miguu yake. Ningetaka uelewe hivyo kwa sababu ya vita Daudi alipigana. Tunajua Daudi alipigana vita nyingi mpaka katika nyumba yake, one of his sons. Sauli ndiye huyo kwa vita na maadui, na alikuwa ni shujaa wa vita of course, na Mungu alimsaidia kwa vita zake zote. Biblia inasema hivi, kwa sababu ya vile alivyohusika vita nyingi, hakuweza kumjengea Bwana hekalu. Na wengine wetu tumekuwa na mambo kama haya yaliyompata Daudi katika maisha yetu. Wazazi wetu walipigana, na wengine wetu sisi ni wazazi tumepigana vita nyingi. Naomba ya kwamba Mungu atuwezeshe katika zile vita tumepigana, iwe tumepigana kwa sababu ya watoto wetu, ili mambo ambayo sisi tumepitia wasije wakapitia, wapate msaada kutoka kwa Mungu. Blessed be the name of the Lord. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya hizo vita Daudi hakuweza kujengea Bwana hekalu. Sijui ni mambo magapi umewezwa kuyajenga. Wengine kwa sababu ya vita, zingine ni territorial spirit. Umeshindwa kujenga nyumba ya jamii yako. Umeshindwa kujenga biashara yako kwa sababu kuna vita ambavyo huwa zinakupiga uzielewi. Wengine vita tu inainuka, umeinuka katika kimaisha, unaona unaanza kuteremka chini na mambo imeanza kugeuka. Vita dhidi ya maisha yako. Wengine vita inakuja kupitia kwa watoto. Umefanikiwa lakini upande mwingine wa watoto unapitia changamoto kubwa sana, na unakosa kujenga msingi ama generation ambayo ni strong ama powerful kwa sababu vita imekukabili. Biblia inasema ya kwamba mpaka Mungu alipoweka adui wote chini ya miguu yake. Na ninaomba siku hii ya leo, adui wa maisha yako, adui wa destiny yako, Mungu akaweke chini ya miguu yako katika jina lake takatifu. Biblia inasema hapo chini ya kwamba akaendelea na kusema hivi, na hapa ndipo nikitaka tutafakari sana. Lakini Bwana Mungu wangu amenipa utulivu, ama amenipa amani kila upande, hakuna adui, amen, na hakuna maafa. The Lord God has given me rest. In fact, hivyo ndivyo Biblia inasema. Mungu amenipa pumziko, Mungu amenipa utulivu. Haleluya. Na hakuna amani, hakuna adui na hakuna maafa. Amen. God, the Lord has, ya Kiingereza inasema the Lord God has given me rest. There is no enemy, there is no disaster. Huyu ni mfalme amefurahia rest. Yaani pande zote, mahali baba yake alikuwa na wasiwasi kila siku, huyu anatembelea mahali pa pumziko. Na katika maisha we need rest. There are times we need quietness. Ile peaceful moment katika maisha ambayo una meditate uzuri na ufahari na wema wa maisha. In fact, some of us we have been learning all through. Tumekuwa tunakimbia kila wakati. Hakuna wakati moyo wako umewahi kutulia. Na ni vizuri wakati mwingine kuambia Bwana akupatie pumziko. In fact, Kristo mwenyewe alisema in Matthew 11:28, learn of me, jifundisheni na mimi kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na mtapata pumziko katika mioyo yenu. Amen. Pumziko inafanya mtu afurahie uzuri wa Bwana. Pumziko inafanya mtu aone matunda ya ama faida ya mafanikio ama ufanisi Bwana amempatia. Na ni vizuri kuelewa, in fact, mwandishi wa Zaburi 23 ningetaka tusome pale. Neno linasema ya kwamba Bwana ananiongoza katika majani mabichi na maji yaliyo matulivu, in the quietness. Katika hiyo quietness there is blessing. Katika hiyo quietness there is breakthrough. Some of us we need rest in our lives. Tunahitaji pumziko katika maisha yetu. Hata wengine ni vita ya ndani yetu, wengine ni vita mpaka na watu wa jamii, wengine hamuongelezani, umekuwa katika vita, wengine ni vita vya aina mbalimbali, wengine ni sehemu za kazi, wengine ni katika mazingira yako, wengine ni spiritual warfare ambao wewe unakukabili. Bwana akukumbuke siku ya leo ukaweza kushinda zile vita. Biblia inasema katika Zaburi Psalms 23, na nitasoma pale na jina la Bwana litabarikiwa. Psalms 23. May the Lord lead you into his
divine rest in Jesus' name. Glory be to God. And when you enjoy the rest that comes from God, you will celebrate the goodness of God. The Bible says, Daudi akiongea kuhusu Bwana ndiye mchungaji wake, anasema hivi, mstari wa pili, He maketh me lie down into green pastures. Amen. Unilaza katika malisho ya majani mabichi, na kando ya maji matulivu uniongoza. Naomba kwamba Bwana akuongoze katika huo utulivu katika jina lake takatifu. Amen. In fact, in Isaiah 30 and verse 15, nikisoma ikiwa ya mwisho, Mungu anapotuongoza katika hiyo quietness, there we have a strength. Tunapokea nguvu, a divine strength katika hiyo utulivu. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Isaiah 30 and verse 15. Amen. In quietness. Glory be to God. Isaiah 30 and verse 15. The Bible says, Biblia inasema hivi, mstari wa 15. Thank you, Lord. And the Bible says this, For thus says the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and in confidence shall be your strength, and you will not. Kwa hivyo katika hiyo utulivu, in fact Bwana Mwenyezi anasema hivi, aliye mtakatifu wa Israeli, katika kutubu na kupumzika ndio wokovu wenu, na katika kutulia na kutumaini ndio nguvu zenu, wala hamukutaka. Mungu atusaidie, tutamani huo utulivu katika maisha yetu, tutamani hiyo pumziko katika maisha yetu, na tuseme kama huyu mtumishi wa Bwana vile amesema kwamba babako alipigana lakini mimi nimepata pumziko. Amen. May you get that rest. Na hiyo rest ni amani, amani katika nyumba yako. Amen. Amani katika jambo lolote unalolifanya kwa Bwana katika usukani. Na moyo wako hauna wasiwasi, moyo wako hauna na usumbufu, moyo wako umetulia, moyo wako umtegemea Bwana. Na pande zote vita imenyamazishwa. If you are going through a warfare, Mungu anyamazize hizo vita na uweze kufurahia amani yake. Amani pekee inayopita akili za wanadamu wote. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako siku hii ya leo. Asante kwa neno lako ya kwamba unaweza kutupatia pumziko. Suleiman alifurahia hiyo pumziko wakati anapokiri kwamba baba yake alipigana vita na alizungukwa na vita pande zote. Wengine baba, tuko wazazi hapa tumepigana vita, wazazi wetu walipigana vita. Kina kuomba na kusihi kwamba vita ambavyo tumepigana, watoto wetu wafurahie pumziko. Watoto wetu na generation na uzao wetu utakao kuja wafurahie pumziko na amani itokanao na wewe. Asante Mfalme. Hata katika nchi tunaomba amani hii, tunaomba pumziko na tufurahie wema wako, kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa na ũtheri wa kũmũrĩka njĩra yakwa, nĩkĩo mũthingi ũrĩa mwega na mũrũmu wa gwaka mĩtũrĩre itũ. Kiugo kĩa muoyo, tabarĩra ya mwanya ũkĩreherwo nĩ ndungata cia Ngai, nyamũre na igaitĩrĩrio maguta o mũthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ, mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno. Muikari wa bũrũri wa Amerika wĩ mwega, ĩ hihi nĩ wĩharĩirie kwĩgira na nyũmba gũkũ bũrũri-inĩ wa Amerika? Rĩu ũcio nĩ ũndũ mũhũthũ o ta kũmeria tũmaĩ. Kambuni ya Champions Real Estate nĩ kambuni ya gatũ Amerika ĩrĩa gũteithagĩrĩria gwetha nyũmba njega ũngĩgũra ũkamĩona na magũteithĩrĩria harĩ mĩtaratara yothe ya ũgũri. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Champions Real Estate Grace Wamwere nĩ wa gũteithĩrĩria kũgũra nyũmba Amerika kwa ihinda rĩa thikũ 30 tu, ũtuĩke an American house owner kana nĩ commercial, private kana handũ ha gũikara thutha wa retirement. Aria na Grace Wamwere wa Champions Real Estate na maũndũ maku nĩ sorted. Aria nake kũhĩtũkĩra namba yake ya thimũ nĩ 425 5931 0713.
ona no ũcere wabici-inĩ ciao ta ũũ kana ũhũre namba ya wabici. Addresses nĩ Federal Way, Champions Real Estate, mekũrĩa 32700 Pacific Highway South, Suite 2, Federal Way, Washington 98003, na kumena wa Everett County marĩ 1723 100th Place Southeast, Suite A, Everett, Washington 98208, na kumena wa Edmonds marĩ 525 5th Avenue South, Suite 101, Edmonds, Washington 98020. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria no mandĩkĩre email kũhetũkĩra wamwere.homes@gmail.com kana ũcere rũrenda-inĩ rwao nĩruo www.nwchampions.com. Champions Real Estate, home of endless possibilities. Wow, Grace. Yes. Niwe. Bibi. Niko somania nawe. Here. Andũ aitũ mekũgĩa manyũmba ũmũthĩ. Hallelujah. Nĩthikĩrĩria na mũroreri wa Pacific Coast Television. Ndakũgeithia o rĩngĩ niĩ njĩtagwo Kĩari wa Prestige, na ĩno nĩ tabarĩra ĩrĩa tũkũrehagĩra ya wonjoria. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndacera gũkũ mwena wa Seattle, Washington, na ndacemania na CEO wa ũhoro wa manyũmba wĩtagwo Grace Wamwere, na kambuni yake ĩtagwo Champions Real Estate, na ndenda ũmũthĩ atũhekĩrĩra na atũthomithie tondũ anjĩraga atĩrĩrĩ hingo ciothe twaria atĩ gũkombora nyũmba atĩ that's ũguo nĩ kuoya mbeca ũgacitwara trash-inĩ. Mwana witũ ndenda ũrore kamera ĩno ũgeithie mũthikĩrĩria na mwĩrorere eroragĩra na agathikĩrĩria na tũkũmenya wewe ũyũ na wĩna rũtha rwa gwĩtambũrũkia. Nĩguo nĩ ndamũgeithia inyuothe mwĩroreri wa Pacific Waves na mũthikĩrĩria wothe, he marĩtwa njĩtagwo Grace Wamwere, na as Mr. Kerry said, nini mwene kambuni ĩtagwo Champion Real Estate, and I've been doing real estate for a very long time, more than 10 years, because I felt the need of our own people aitũ a mũciĩ kwĩgwatĩra tĩri wa America, na tondũ mwathani nĩ atũri harĩa hothe twakinyia makinya maitũ nĩ arĩ tũrathimagĩra ho, so there was that need ya gũteithia andũ aitũ, na on a biggest problem yarĩ kuo nĩ ũndũ wa andũ kwaga kũmenyaga how do we go about. And it's very funny ũrĩa idea yakwa yokire ya kwendagia nyũmba, to niĩ ndandĩkirwo nĩ kambuni ya Walmart ndoka America ũguo. No nĩ ũndũ wa kĩĩ gĩakwa na nĩwe ithuĩ tuma Kenya tũkaga twĩrende kũruta mawĩra. Nĩ ndarutire na kĩo mũno, ngĩambĩrĩria kũheo promotion. Ndambĩrĩirie night shift, ngĩheo promotion ya night shift manager, ngiuma manager makĩhe outside the building, I oversee few departments. Ndarĩkia kũ oversee department makĩnjĩra no, I'm too smart, I'm too aggressive, they need to take me somewhere else. Makĩnjĩra makũndwara kũndũ kũrĩa ndĩthiaga gwetha ciea magaka Walmart. Ũguo nĩ mambĩrĩirie kũndũmaga all over state of United States. Na hau nĩho manjĩra magũthomithia kĩrathi kĩa real estate. Nĩguo ndathi ndona mũgũnda, ngeka process na magoka makambĩrĩria. No ũhoro ũcio ndwagĩthire for long, tondũ o ũrĩa ningĩ tuonekana marangi maitũ-rĩ, ndathi ndamenyeka nĩ ndaheo gĩtĩ kĩnene gũkĩra andũ aingĩ matũire kũu-rĩ, kũrĩ andũ mokire kũu athũngũ makiuga ĩhĩ ithuĩ nĩrĩo twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gũkũ, na nĩ ũndũ wa ciaca-rĩ ngiuga atĩrĩrĩ, wĩra ũyũ ona kabi thiĩte nyambĩrĩrie kũ-promote andũ a gwitũ tondũ nĩ ndamenya ũrĩa ũhiana. And at that point ngiuma kĩganda-inĩ kĩa Walmart ngĩingĩra self-employment, and that was mwaka wa 2006. Na mwenda wĩgiĩ process ya kũgũra nyũmba-rĩ, there are few things that we look at. Now the most important part nĩ ya credit, na credit ĩyo nĩyo njaragĩria andũ mũno tondũ as we all know gwitũ mũciĩ tũtirĩ credit na tũtirĩ twamenya ũhoro wa scores. Rĩu ndaigua wagweta ũhoro wa credit, na wauga gwitũ tũtikorwo na credit. Kana hanĩho mũndũ agĩrĩirwo kwambia? Niĩ njĩraga mũndũ wothe credit it's better than money. Tondũ in America when you take care of your credit you can own everything. Including what? Including anything you ever wanted, as long as your credit is good. Tondũ Mũamerika-rĩ ndakũmenyaga we wĩtang'ania, akũmenyaga we wĩta credit. Koguo tia credit yakwa, credit score ĩkamũra discipline yakwa ya mbeca. Exactly. Na rĩu ona wathondeka part ĩyo gũtirĩ kĩndũ ũtangĩona. Na nĩ njĩraga andũ aingĩ atĩrĩrĩ, tondũ ithuĩ tũtiathomithio nĩ mami witũ kana baba witũ Kenya-rĩ, this is the time rĩu magĩrĩirwo nĩ gũka kũrĩ ithuĩ tũmonie.
na gukorwo ni wathukire credit ri tikuga that's the end of it. We work on that tukathika journey nginya mundu agakinya handu ha kuona on property. Muthikiriria urathikiriria na twandikira ndumiriri haha ndumiriri ni ciukite nyingi na ndawe mwe ya muthikiriria umwe urauga atiriri ni credit yakwa yathire igithuka na ngihana ta ndakua ngoro na ngiakoria atiriri ndenda ucokanire ciuria icio ciere tondu message icio ndacithoma hamwe ni credit yakwa ri ni excellent ta handle those two people na mena interest na nyumba mundu na credit excellent thank you for doing a good job that's good when okay nyumba tu kwendia within 30 days uko ina nyumba no uthukite credit rate still there is hope wona okari come we analyze your credit nituguteithia guthondeka because that's not the end of it 30 days icio ri ungehota kumwenderia nyumba ate because tondu andu ngiri ona matiui where to start all what I need no corona wira na credit iyo njega and then ukorwo wina tubesa tunini muno ta ngiri imwe kana ngiri igiri wigite bengi woka no muciri tatu gukuonia na muthenya ro uguthura ucio niguo muci uria wenda ri that's why it take 30 days to no nginya to verify some few things and then go negere macabi ungiaroria atiriri ni ndabatara gukorwo na proof of income and that a wide area so the best thing nioke anyone niguo tuge onoko do na proof ya income ri what other things can you do because we also do bank statement approval ugikona bank statement ya 12 months ri na nirona nino wikagia mbeca ri that's enough mundu uthukite credit ri sometimes we think nituthukite credit kana sometimes we think that's the end of it no ngukwira atiri muthikiririe wakwa na uri uratuona tha ici ndukamakeni ucio wona woka credit yaku tukumiana nice ABCD na ngwire woka na A na B na C na within a period of 30 to 60 days score ciaku no cikoshi thiete iguru na ciathi iguru that will be automatic for us to be able to give you a house. Ngimwiroreri wakwa na mundu wothe urathikiriria ungienda kunyita namba yakwa ya thimu ni 425 931 0713 again 425 931 0731 na tuna maofici Federal Way Haria Pacific opposite post office na tuna office gi Edmonds that's our main office na tuna office gi Everett so anytime any day shoot me a text or jena wenda tuonane I can also come to where we are nigo twarie the next step otherwise reke tuonane bururi wa America. Thank you. Muikari wa bururi wa Amerika we mwega hihi ni wihariirie kuigira na nyumba guku bururi-ini wa Amerika riu ucio ni undu muhuthu ota kumeria tumai. Kambuni ya Champions Real Estate ni kambuni ega tu Amerika ya guteithagiriria gwetha nyumba njega ungigura ukamiona na magaguteithiriria hari mitaratara yothe uguri. Murugamiri munene wa kambuni ya Champions Real Estate Grace Wamwere ni wa guteithiriria kugura nyumba Amerika kwa ihinda ria thiku 30 tu utuike an American house owner kana ni commercial private kana handu ha guikara thutha wa retirement. Aria na Grace Wamwere wa Champions Real Estate na mondo maku ni sorted. Aria nake kwitukira namba yake ya thimu ni 425 5931 0713. Wanero shere wa afishinde ciao tau kana uhure namba ya wafici. Addresses ni Federal Way Champions Real Estate Mekuria 32700 Pacific Highway South Suite 2 Federal Way Washington 98003 na kumeno wa Everett County Murray 1723 100th Place Southeast Suite A Everett Washington 98208 na kumeno wa Edmonds Murray 525 5th Avenue South Suite 101 Edmonds Washington 98020. Ni undu uhoro makiria no mandikire email kuhitukira wamwere.homes@gmail.com kana ochere rurenda-ini rwao ni ruo www.nwchampions.com. Champions Real Estate, home of endless possibilities. The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada, and UAE to Africa, Asia, the Caribbean, and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks. Use TapTapSend, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiari Prestige
to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use Tap Send app. It's simple. Tap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. Fast things fast. Go to App Store or Play Store and download Tap Send money transfer app, and you are ready to go. Remember to use the promo code Kiarie Prestige to demand your bonus. Tap Send. Easy, simple and fast. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment.